ngithi mina gogo nogobile saluka sempondo vuma ndoda evume esizweni sandle sambethe izwi nomhlaba mlomo ongakhuluma imanga sandle siphakumisayo nesibusisayo Dr. Mshayiwezitha lona kwindawo yase-Eastern Cape eqonce phansi edolofiyeni mile njalo esitulweni sobukhosi ngithi mina ngaphekwa vele indoda yamadoda yapheka yakhipha indoda awu sukani madoda angikho ke lapho ngithi mina namuhla abantu kade bethi kimi wedokotela wemshayi wabashayi inkunzi abayikhuza uhlabe ngekahlabi ehlaba ngophondi kuye nalo udaka sicela special njalo wedokotela usikhipha nini lifikile lamanqamu namuhla fikile lamanqamu ngithi mina ngawo lo December phakama Eastern Cape la ukhona phakama wena unenkinga wena wazi ukuthi ufunani ezweni uthini udokotela ngithi mina nayi special ngiphethe la indoda enkulu ngiphethe umfana wamaqiniso ngiphethe indoda yamaqiniso indoda ngabe ngikhulumisa amadoda kwikhoma ngabe ngikhulumisa amadoda asedodana kwikhoma ngabe ngikhulumisa wena umunye ngamunye ukhuluma nawo amadoda kwikhoma phi kwamshayi wabashayi wena ungamshaya kanjani oshaya omunye yimi umile ukuthi ngo hawu sukani madoda uyabekhuluma la madoda ukuthi wena yini edingwa nguwe khona ukuze uphumelele yini edingekayo khona ukuze uphumelele njalo kodwa ngamunye yobe khuluma la madoda asedodane kwikhoma njengoba ngiva ngitsho ngithi mina ngiphethe umfana wamaqiniso ngiphethe indoda yamaqiniso indoda yobe ikhuluma kukhoma live angazi nina ngothi nongibiza ngani kanti mshayi yini mina ngikwaziyo ngami ngumshayi wabashayi mina ngimelaphi wendabuko nginyanga yesintu inyanga yomphakathi wena uthina ngaza futhi angekungeni lokho kodwa mina engikwaziyo ungena ekhaya ungaphilanga uphume uphilile ngoba mina ngisibhedlela esalaphayo esingagcini ziguli hayi sikhoma sokwenyanga sikhoma sokuthakatha dokotela wanciba black namuhla vele kushubile nangu umfana wamaqiniso vele ublack kushubile konakele ngithi December ungesali sikhoma sokuthakatha nginaso ngahlala kwamhlabeni ngakude ngaswela khashana angizuya ke lapho ufuna ngiyekhona wena mbukeli kodwa mina ngithi hlala kuyo le number ithi number yami 0679469570 ngifuna wena ngomhla ka9 December mhla 9 December uyobukhuluma nomfana wamaqiniso kwikhoma madoda asedodana yabekhuluma khoma ngicela uphathe just 7,000 ukhuluma namadoda akutshela ukuthi wena kufanele kwenzekeni empilweni yakho ukuze uphumelele uma ngabe ugula yini efunekayo kuwe ukuze uphile 7,000 esandleni ibe 1,000 for booking 1,000 for booking ibe 7,000 ukhuluma namadoda asedodana mangitsho mina ngithi umfana wamaqiniso indoda yamaqiniso yabikhuluma kukhoma nawe mhla ka9 December bukha manje ungakhohlwa ungalibali mina ngithi #ayikho inkomo yobuthonga udokotela Mshayiwezitha vele yedwa oshoyo phuma la ukhona phuma la ucashe khona phuma nayi number yami 0679469570 bhuka ungakhohlwa siyabonga South Africa
Afrika bayede.